At yuta na po kimumunang Biyernes ng September, ing ika-22 Domingo ng karaniwan na panahon. Pakyabetala po king katamong panalangin kaniting kapag masusyan ring makatuking intention. Para king kapasalamatan dareng AOP and LOM, Katikis and Lekkom, Richard and Chona Yumul. Para karing kaladwa dareng makatuki, Jose, Roman Sr. and Jr., Antonio, Iluminada, Juanita and Alejandra, Milin Magtoto Anunciacion, Virgilio de los Santos, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Opus Summa opus sumam kekeng panaligan gawan mo di pusumi anting pusum puso ng Jesus, pusong mapaglunos, tingiran mo sana ring kekeng aus. Kilagyo ning igpampoy nga nakampoy banal Espiritu, Amen. ing ginumanatiliya kay kayo. At kaya ka antimurin. Iping mo muna tamong Biyernes na ning bulan, Kalulu. ikang misalwak king dayamo, bangiligtas mo kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang minunang linugod kay kami, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Diyos, may payang tutu pakalulwa na katamo, king pangapatawad rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bi alanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, sinugat miyeng puso ng Yesus sa kiyang anak, dapat pagdala na kisang kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patuto, king kapasalamatan mi king kayang lugot, at pamaglarin mi karing kay kaming kasalanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Mike. Pampabasa. Dinanitang Mike. ing sablang mayayakit at mayayakit, pati na rin kawipayan na espiritual, ding Ginoo, ring pamuntok at ding upaya, ing sabla-sabla, may lalangan, king kapamilatan at para kayo. Bayo may lalang ing nano paman, iya at yune at miyagum ing sablang bagi, king kapamilatan. Iya ing buntok ning iglesia, akiyang katawan. Antining iya ing panibatan ning biye, ning katawan. Iya naman ing pekapangani, karing sablang mi pasublianan. Mieban iya ing maging mumunang dili, karing sabla. Ing Diyos mismo yang biryana, king ing mabilog ng kadyosan, manatili king anak.
king kapamilata ning anak, tinggap nening Diyos, king sarili na, ing meto sikluban. Tinatag ni Diyos, ing kapayapan, king kapamilata ning kayang anak, ami pa ako king krus. Ulinita, ikwanang abalik ni Diyos, king sarili na, ing sablang bagi. Maging ingketi, king yato, at maging ingkaring banwa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Lumapit kong mitmong tula arapaning Ginoo. Lumapit kong mimuntula arapan ning Ginoo. Dalitan me ing Ginoo o meto yato, king mitmong tula sambanye. Lumapit ko kaya kambering masayang dalit. Lumapit kong mimuntula arapan ning Ginoo. Kilalanan niyo ing Diyos, ya ing Diyos, ya ing lina lang kaya katamo, at bandi na katamo. Itamo ing balayana at tupang papastolana. Lumapit kong mitmuntula arapan ning Ginoo. Ding pasbul ning templo na kaya kayulang luban, kambening kapasalamatan at ding patsuna, kambening kapuryan, pasalamatan le layon puryan. Lumapit kong mitmuntula arapan ning Ginoo. Ing Ginoo mayapya, alang kayangganan ing lugod na, at tapat ya kapilan paman. Lumapit kong mitmuntula arapan ning Ginoo. Parangalan tayo po imbanal. Ibang. Sabik kong manaya king Ginoo, uling paniligan ko itang pengako na. Alleluia. Alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka ang timurin. Pamasa king maya pabalita, agpang kang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. Ngara ring mapilan na tao kang Jesus, parati lang magayuno, ampong manalangin ding alagad ng Juan, antimurin ding alagad dereng eskriba, amporeng pariseo. Dapat ding alagad mo ela mangiling king pamangan, at pama minum. Nga nang Jesus may kibat karela. Isipan nyo kaya ring bisita king kasalan, makapagayunula kabang kayabe repa ing lalaking kakasal, agyang makanano alila. Dapat potang datang na itang oras, amikawani na karela ing lalaking kakasal, at kanita alapamo magayuno. Salita niya namang Yesus karela ing talimhaga, ngana, alang taong kukwang kapiraso king bayong tela, bareng panagpi king lumang imalan. Nung dapta na iti, apiraso na ing imalan, ning bayo at ang kapirasong tela, bayo eya mibage king luma. Alam mo namang taong maglulan bayong alak karing laun alulanan, amegawa king balat animal. Nung dapta na iti ing alak abayo at dasna nala ring laun alulanan, miyugse mo ing alak kating lulanan mga dasla, sukat ilulan ing bayong alak karing bayong lulanan, agewa king balat animal, naburi ning ninuman ing bayong alak, kaybat ng mekainom king lupang alak, ing lumang alak amanyaman kesa king bayo.
ing mayap a balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pasisilim po kay kayungan. May pasisilimpuan mo. Balo tayo po ing salitang manong. Kapilan me akakit ing salitang manong. For example, kenamo pong imalan. Maka, barong ka, at saka ka, maka, maung. At kaybat, makara versus ka. Palagay mo po, manong ita. Ne? O kaya po, mamangan ka. Mamangan kang lechon at kaybat ing kekang tiltilan baguk. Bala mo, makatud ne, manong. O kaya po, ne, ing kekang ulam iti gule at kaybat ing tiltilan mo kape, makabagi, manong. Baluta mo po ing manong, potanging meto nga bagi, iti po, makatugma. Nung iti, po, makausto. At sabihan tamo, kanong na naman niyan, ot kabaduyana, makatugma ing susulod na. Kanong na naman, ing taunan ing tao ngayan, ot samot-samot, mubalo, nung nano, ing talagang inapag na keka, manong. Baliyo po, king pamanugali tamo mo naman, atin mo namang manong. At makanalo tamong akakit, itang manok kapamagugali, lalong-lalo na, ing pong kekatamong pamanugali king pisamban, ampong pamanugali king luwal. Nung pekirandaman tayo po yung ebanghelyo tamong ngeni, yung ginutang Yesu Kristo, iya pagtistide reng pariseo ampong eskriba. Bakit? Kasi yung ginuwatin niyang sasabihan, karela. Itang karelang obra, karing king templo, itang karelang obra, karin king karelang sinagoga, wa ila tuturula, tungkol king kayapan king Diyos. Pero, ila, eda naman gagawan, itang karelang sasabyan, ampo itang karelang tuturo. Kaya po makatugma, itang karelang sasabyan, ampo itang karelang dapat. Kaya, king kakatang ibanghelyong ngeni, naning kutang dareneng pareseo, kaya, ot ika nga na, ot makanyang ka, deng alagad ng one, parati lang magayuno, ampong manalangin. At deng alagad, dareng pareseo, makanyan mo naman ng karelang gagawan. Dapat deng alagad mo, ela mangiling king pamangan, ampong pamaninum. At nanong pekiba ng Yesus karela, isipan nyo kaya, ring bisita king kasalan, makapagayunula kabang kaya bere pang lalaking kakasal? Agyang makanano alila, dapat datanging oras, mikawani ni karela, ing lalaking kakasal, at kanitala pa mo magayuno. Ikayo po, nung gamitan tayong kay katamong himahinasyon, may kipagkasal ka. Kay ba't dingega na ganang makipagkasal, ila magayunula. Alila niya, makipagkasal ka bang kanita, makipagtula ka karening kakasal. O kaya po, makipagkasal ka, at kay ba't kabang makipagkasal ka, ngungulangong ka king tiyak, malungkot ka, agyang makanano, ali, ne, dapat, masaya yung lalaking kakasal, gangi ka, masaya ka. Kaya po, ka mabibiye king kanungan, no ne, mabibiye ka, ketang makatugma, mabibiye ka, ketang makausto. Kaya sinabi niya pa po, inipong parabola, at naning parabolang kinuwento na, itang taong manikping, bayong tela, king lumang imalan.
Kaya nga nang sinabi, ka pwedeng managping bayong tela king lumang imalan. Kasi, bage. Alwa mo itang bage, potang murong ya ing bayong tela, magisiya mo itang lumang imalan. Ne? At aliwa mo ita, nga na, ing bayong alak, mukabit king lulanan, aluma, lalong-lalo na iti gawaya king balat animal. Kasi niyang mumunang panahon, ala pa pong boti. Eka makaseling emperadora makaboti, at siyo po king balat animal. O kaya po, nakaman makaseling birin kan, muling ala pa kanita. Makalulay niti, king pong balat animal. Kaya po, nga nang sasabi, dapat tanay itang bayong alak, bikabit siya king bayong balat alulanan. Kasi po atang maperment siya po ing alak. Kaya niya mo naman mag-expand ning balat. Ela po mga bit, bayong alak kareng lumang lulanan. Kasi po atang fermentation, mag-expand ing luma. Kaya nang malyari, magisiya mo ining balat at ing alak iti miyugse. Kaya sabihan na ng Ginoo kay katamo, dapat balo mo ing manong at balo mo ing bage-bage makausto. Neng kay tamo pong Kristiyano makanyan tamo Neng kay king kilub ning pisamban, itamo mayap tamo. King kalwal ning pisamban, mayap tapa kaya. King kilub ning pisamban, maganakata mo. Pero kalwal king pisamban, maganakata pa kaya. O king kilub ning pisamban, mapangadita mo. Pero kalwal ning pisamban, mapanagkasta mo. Nya po pwede na king kikatang pamanugaling Kristiyano, baluta mo itang manong. Huling baluta mo, nung naning makabagay king arap na ning Diyos, makabagay mo naman king arap na ning tao. Kaya po sa ito at inyang kasabihan kaniti siguro dimdam yun iti. Pangadi na kang pangadi, pero kapuso na kamang babi. Ne? O karinebat apong seto ita, kang Isayas. Propeta Isayas, yapin iting sasabiana, kareng tao, nga na, popuryanda ko reng tao, king karelang labi. Pero, nga na, king puso da, malaot lakanako. Kaya nung itamo po, balo tayong manong. At potang manong, taburi, pagtisti tamo. Pero king katakayang pamanugaling, bilang meto nga Kristiyano, kaya balo ing manong, king kilub ning pisamban, saguling maging mayap, saguling mapangadi. Pero potakayang kalwal taking pisamban, itamo maging mayap tapa, itamo mapangadi tapa. Kaya, may pwedeng nga nang tagpian ing lumang imalan king bayong tela po tamagisi. O kaya, may nga na pwedeng bulusanan bayong alak ing lumang lulanan. Pota iti masiraya. Talakad tamo po. Ing Ginoong Yesus, mo binang pagnasan, ing kekeng pagwal apamanupad. Matutulala king kalinisan da puso reng tao. At ngaming manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Itangan po. Ginoo pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kareng sablang Kristiyano, mi bayo lasana kapamilatan, ning bayo ng turo ning kaduang konseho, Vatikano,
ainayag ng Espiritu Santo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung Ginoo, panalangin pakiramdaman mo. mo yung panalangin mi. Para king sablang kailangan manaral karing aliwa, kapilan man sana elang mamiloso po, o mamie oratorical a obra maestra, abukod mong para king palakpakan ding tao, nune munyelang patutuo kang Kristo, king kapaniwalan ning mitmong kababan, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing anggang makaramdam king amano ning Diyos, agadla sanang merinan at tanggapan danoman sanang mitmong tula, ding misyonaryong miyatad karela kang Kristo, at king kayang mensahe ning kalayan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung Pakiramdaman panalangin mo mo. yung panalangin mi. Para kaya katang mabibiye, malapit king lalaking kakasal, kapilan man sana, eta lulub king isano mang makapagkompromiso, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ngayon hiyaduan tamo po ing sarilitang kapagnasan. Pasalamatan da po, King Nobinaryo ng Birhen de los Remedios sa UPLOM, Catechist Lecom, Richard Chona Yumol, ng Pagapitoong, King Kaladwa ng Jose Roman Sr. Jr., Antonio Liminada Juanita, Maylin Virgilio, panalangin tala, King Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Doon tamo po ngini, ang kakatang sariling kapagnasan. Hoik paming at siyabanwa, pasibayo adwan mi, sa upan mo kesanang patutu, king pasalamat ming lugod, at gawang kapagdarinan karing kay kaming kasalanan, kapamilatana mo rin ang puso ng Yesus sa kayang anak ginumi, iti adwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Diyos, beto sa kluban kay kang kaya pantingip miti, para iti maginyang tinapening biye. Mi puring Diyos, kapilanman. Puri Diyos, beto sa kluban kay kang kaya pantingip mi tingalak, para kay kami maginyang inumaning kaladwa. Mi puring Puri Diyos, kapilanman.
Manalangin kayo kapatat, ikakatamong daon matanggapya, harapan ng Diyos, igpanglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuy tindaong karenggamat mo, king ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatam kasaplala Ning ning mabilog mabilog ming ming Santa Iglesia. O ikpaming miglalang balikdan me sana yung puso ng Kristo ng anak mo, amit mong lugod para kay kami, paulining lugod na tanggapan me sana iting Eucharistia, at patawaran mo rin kay kaming kasalanan, itiaduan mi kapamelataan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu mantabeya kay kayo. At kaya ka antimuri. Itasyulareng puso yu. Tatas minoking ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at Nepi matuli. karapat dapat at matuli ding pasalamatan na kang parati at numan karino pa. Diyos sa langang at lubos mayupaya. Mitmuka, mitas kang mipako, king krus, tuneping emunano yung lugod mo, kang Kristo, amidaon king biena para kay kami, ibat king tagalira ng miatandus, minagus ing danum at daya ning sibol ning bie sacramental kilub ning Santa Iglesia, king makabuklat ng puso ning talapagligtas sa usan bore sa blang tao, bang isaklulang danum ning tula, menibatan king sibol ning kaligtasan. Ulinita, kambering sa blang koro ring angeles ka ring king banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuing banwa ting yato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalay dyan daratang king lagyuning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Siklaud kayo po. Tunay kaping banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mo lareting ayin king ambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne binyene kareng kayang disipulos at ngana, kunangiti kayungan at kananye, iting kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kunangiti ikayungan at minumko kaniti, king kalis ing kanakundaya, ing daya ning bayit na lang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket amipatawaran na rin kasalanan, taptan nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Nganing kakanan miyay tintinape at miminong kaniting kalis, kaya kang kamatayan, kaya kamiyang papasyag, ang gana kindatang ka, king kaya kang ligaya. Inyang iniganakan mi o ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebe ng anak mo. Daraw miya kay ka iting tinape ning biyang po kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kay kay papalirian mo kaming matampang talakadarapan mo, bang sumuyo kay ka. Kapag kumbabami mo namang pagamuha mo, ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan me o ikpay Santa Iglesia makalagaan at king meto yato, bang miganap king lugod, kambe ng Leo, na kaya kaming Papa, yung Florentino yung kaya kaming obispo de sa blang pari ang pong diakono. Kanakan mula naman di kapatad ming pepainaon at maninay subling mie, ang pore sa blang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, gawin mo kami ngang karapat dapat magkamit king belang angga, bang kayabe ng Maria yung Birhening Duning Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kambering sa blang apostol, ang pore sa blang banal, at inupat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamelataan ng Kristong kay kang anak. King kapamelataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu,
Pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ini po manalangin tang mitmong kapanaligan na lugod kingik pa, karenga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami at siyo kabanwa, misambay niya ilagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, may pamintuay niya ilog mo, ketisuli pantibanwa, ikakanan mi kingadoldo, ibiyem kaya kami kingadong ini, ampoy ipatawad mo kaya kami rin salami kaya ka, ating pamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mangyamo kay Paisaul kintukso, nunay kabus mo kami king sablang marok. Kapos mo kami o Ginoo sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bangking kasaupaning kay kang pakalulu, parati kayong mikabos sing kasalanan, at midigtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ing kayo payan, ing ligaya, manggaman king alanganga. O Ginoo mi Yesu Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyag kaya kayo, emo sa balikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan ming kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pang bilugan nagpangking kaburian mo, ikamabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kapayapaning Ginoo parati asanang manatili kaya kayo At kaya ka antimo bakit rin. tamo po ngining mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo kapayapan, Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, king Kordero ng Diyos, siyang milako king kasalanan ng yato, mapalat ang mayaw singapuna ng Kordero. Kinuyak matampantanggap kaya ka dapat agkasmi nga mano mo kumayap na. Katawan at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king biye alanganga. Amen. Amen.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Hoy paming malugod, katmuan mo kaysa ng lugod, niting sakramento, ilapit na kaysa na kang Kristong anak mo, at sa upan na kayong kilala kaya, kareng kaparaming tao, itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Yung ginuman tabiya kay kayo. At kaya kan Petisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutuwing igpa, ang po'y anak, ang po'y banal Espiritu. Amen. Misa, midaw ne, metanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat King Diyos. Diyos. Maya, pabengi po kay kayo. Ay pabengi po. Amen. Sungmal kekeng panaligan, gawan me pu ing puso mi, kanting puso mo. Puso ng Jesus, pusong mapaglunos, tingiran mo sana ingkekeng aus. Pampoy nga na, kampoy banal Espiritu. Amen. Maya pabengi po kaya kayong